Durante fulan tolu nelaran bebe nebe mate iha ina net kabularan yo maternidade Hospital Nasional Guido Valadares samutuk nain ronuro resting hitu. Total bebe nebe maka mate ina net kabularan stillbirth ne hamotu 43 durante fulan tolu nelaran. Fosse 43 ne stillbirth napinuto fresco né hamoto mensia enquanto sila de maka mate ho condição masarado ka masarete stillbirth kan napinuto masarado né hamoto 18 bebê. Agora caso ba bebê sempre mate pré-stillbirth iha maternidade hamoto mensiane maioria bebês que na kau peso nível de kikos sila ninyo peso maka tabel harega ne bebê ho grama 105 to grama atusia senor sensiane hamoto mentulo jadi sila mate bebês mate ina kabaran taga murus mo kilo nebe mo kikwanos no komplikasan mo então causa vacina nebe maka labele viável e ina kablara ihamos bebe balu moris mo 1 kilo ida 1000 gram ne maka bebe labele